Шыв буры езінжен юғаган жив таза марбулныне палыртны дерслегензем. Она ачасыдынже шлегензем пузыран еліне булны. Халі онда шыра жағын задырать. Шак учреждениеле узы кураган шыв санпин требований зене тивиштермен. Юба уйхенширин бірімшінше суд чагашрия ажасатне тығырвуны бундаран ішлемелі мардезе, ежынна. Садик ішлемені вақытра ашамыш зенжен уйду заявление пулман. Урк садике в хызине ажизине яма уйтман бізім. Ажазим шак вақытра пирен ватты зембе, ашамыш зембе кирзинче ларна. Ажасатне шире молду бепке жүрет. Кежех везем малашне садиге жүреме бұштаса ашамышы де, шак шкулу мен епелю бараган учрежденере вайхураган земде пиде кедеща. Епер шыла тазаттырмыр, водопроводка труби земшине фильтр земларттырмыр, шенерен тереслеве шывапатымыр. Пайынге вағыда шыв анализізем санитарий нормативізіне тивіштереші. Шаванғышын епер Канаши район судне хутпаду хұрымыр, пирен садик ішне малала тысма ұйтса. Суд вунбеліккіміш ноябрде болады. Шав суд пирен тивіштересе жанатпыр. Ажазем коллег пирен садике жүресе кедетпір. Республика Галарым Валерий, Гена Кубайкина, Полина Андреева, Владислав Васильев.